Ego umutwe we. Umuntu araryama akagiza saa 4. Ariko avuga Yezu ku musaraba. Bega icyaka. Ego ko agatama karetse. Nibe umukanga muri cyo nikanga mukano. Zogiro oya. Zogiro. None ariko yanyoye mwuburozi ye. Zogiro oya. Ariko nishi asane. Nisha kanguka. Niko. Ego umutwe we. Umuntu araryama akagiza saa 4. Niko. Uyu munsi nta kazi gahari. Kone saramara koko. Saa 4 zituyemo. Kwaziritse zikituramo. Ikibazo ufite niki? Aha. Arakazi kataruhuka, nikaniruhukire. Twabwarashize. Ariko avuga Yezu ku musaraba. Bega icyaka. Ego ko. Aha. Niko. Ari niko. Yasirani. Ndakumva. Demo nagacupa ka Raida. Reka nta na kamwe rwose. Ndebera nigagurira kano. Eshwi. Wiki? Nta na kamwe rwose. Cyangwa ndabarize inkuru ku nkanda. Pe. Neza ugacungura ndebe. Icupa. Ndebera kare agacungura ndebe ko inyazi nayo. Nayo tsirika gacungura. Ariko nawe noneho ugeze habi. Ugiye kwiranguza amacupa se? Ndabona harimo agatama karetse. Ndebe umukanga muri cyo nikanga mukano. Ndebe ukuntu kamera. Wenda no guhozaho. Ngawe ntashiri gorora. Kandi urayima mukajyana. Ndabeshya. Ntabwo weshya ariko ibyo si ibintu byo kwiranguza amacupa yaraye. Nasirame. Yego ye. Umunsi ndasiba. Ye? Ndasiba icyaha cyarimo ntikica umugabo. Rokaneka ntahera ko ngo abompore. Aha. Ibyo ni ibyawe. Ko sindugwa he n'inyota kuri ko mbagamagara. Ranguza n'iryo cupa ryo hirya. Ibiboze biruta ibibuza. Pereza yegwe. Ndebera ndabona kundi bari wikintu yewe. Kiraho kagira Imana. Ega kantu. Twende bareka kera. Iranguza ubundi sijyo yaranguje ibyo ndyari bimeze gutyo. Kanyicunika. Kawaye amazi. Ahubwo mugira ubugingo. Ariko ibiboze biruta ibibuze. Kabeshya kubi. Niko. Hajya ngo ntabwo ujya ku kazi. Ntaho njya. Ngurasiba. Wapfuye se kugenda nubwo wakererewe bwose hakongera kuvuga ko umwana yarushijeho kurembuka mujyana kwa muganga. Niko. Kabishye. Kandi wike ko muri ukwezi hari n'ubundi wasibye gatatu wikurikiranye. Erega rero navuze kuri ndembe maye. Yesu undi ugira ngo rebe neza ukareba ukomeze ntabwo ndi ndembe koko. Hari ndembe rutanyira sinamenye. Ubu ntakigira n'urwara rwo kwishima koko sindi ndembe. Wabivuze ukuri. Cyakoranyira sinamenye naramenyereye da. None wari ko ndashira numva nk'isabune imesa. Bana baye bagambo. Baganya yaye gusa. Wabona kaza nundi. Ngaho ubwo mbyina nabi mvuyemo da. Vamo. Nakugiraga inama yo kujya ku kazi ubundi ukavuga impamvu. Irorerere. Ntawe hano wahanutse rero. Sindimbura jyana yabuze gihamba. Gusiyo namugira ntabwo ihwitse nyirasirame. Nyamarira hwitse. Ihwitse rwose. Gutunga kwarukanika nakira amasaha 5 rutwa no kwirorerera. Kandi rero amaze kumenya. Aramenyereye nabona ntaje ku kazi. Kandi ejo yarambwije nani narimwe aza kumva ko byakomeye. Nayo n'umugabo kandi aragubatse yarabye. Yego ibyo ndabyumva. Ariko wowe ukiye iminsi yindi wasibye. Nabaye iki? Batakwirukanye ndazita. Ntacyo mbaye rero. Uzirikane kandi ko no mu kwezi gushize igihe amabandi yagutegeraga hirya haninjoro akagukorera ibyamfura mbi. Wirengeje imitaga 5 yose utagiye ku kazi. None sibyo byose ntibyandikwa. Ariko ahubwo zo ubukeka ko rukanika byo muri Kigali koko. Utuye muri Kigali. Arabizi ariko arakora. Nanjye ndakora. Ibyago se n'ibyo umunsi umwe. N'ibyo mbere se byawe bayiho. Aha, yewe burya habana ibyo umuntu yikururira. Kanyota wihirya mu bigo. Ntawe nuva gusenya mu cyumweru gishize. Bene ngango bari bamuteze. Ndetse aho gugenda itonda. Nawe umunsi numwe. Arabyumva rukanika no umuntu nkanza kiroshye. Keretse naramuka yabishe kare karungu. Naravuzwe n'ikize kubyumva. Yewe azi kwihangana ahubwo. Nanjye ndihangana. Nyamara rero upfuye kugenda ukagerayo ntawe utota butageze nk'umwuko. Erega bikuri gusubiza amazi mu iriba. Uba kuri munsi nakaretse.
uranangiye nanangiye ikizaba nza mu muti amadosiye naraje nzasesera mu ejo sinakira muri amasaha none nejo ni kimwe aye nka wawundi nzasiba gusiba mu gihe kizaza harimo bizazana sinange kandi usibye akazi genyine muri Kigali yose ariko gucureba abandi ndeba banditse kubera iki kandi nta nusiba nkawe niwo bizi wese wavuye hanga ngo umenye ko basiba kandi ariko yaba akazi k'ibwami uwo kwicara utagakoze uyu munsi singakora nzagakora ubundi bicaho biciye azi bicika bicike ayo nkorera ndayazi iki debera ni karamu hariye cyavuga ariko wintindira niyo terambaga n'urupapuro nyine no sorona nandika kuki akira yake impapuro simpapuro kiwa mugore zimwe wazanye se atugana gakora aka gace kose rukwandikira se oya ndandikira ndemeye ubwo yikopesha byeri ubwo nibyo bigiye mwashi ntawe hari nta mutima ubwo mutumye no endo rwandiko rushyire ndemeye harugura ngaha agira ati ariko kuvana ibicupa bimwe gusa bitarimo ni bitagize n'ikirimo yabona gusa nta gitonyanga kibereyemo reka nandike ndangize kwandika aguhe byeri ko imvugira mu ndandike ibyo ntekereza ni wese uzishaka ko agiye ushaka kuzima agira imana umuntu asiba akazi kuri byeri hejuru ya byeri koko ugasiba akazi gihe najyana ugaruka kwa ndemeye akompereye akazi ya byeri na sardine ebyiri za semonda akompereye n'ibiro 5 y'ubufu aho ndakumvise rwose sinakongera kumwaka urwagwa atampa Rwanda agira amagambo yo kabuma nubwo kandi agira urwagwa ruzira urwango nkuko abivuga urwagwa ni nk'umwanzi warwanzika mu gitondo yakwanzura ubusazi nyaruka se ariko cyategerera iki nagira ngo hari ibindi ntu nyaruka geneza nere nazasigaye ntamike zikamwo zibonye ni sera ntege sebanya yendeye kugira serame wagiye nyamara nagiye da nese nagenda nkazanye igikapu cyo gutwara n'ubufu urantindira kandi je numva inyota imbaga